mureke mbabwira ikindi kintu breaking news hani wanyu njewe buriya nize ikintu bita intelligence warubizi Joshua nize intelligence hano sikayole urana hano Manyanja hari Harambe Estate habereye inama z'abantu bakagara inshuro zibiri trust me ndabiyamye mwebwe abazalendo n'abagabo bagera kuri 7 ubutaha ni musura gukora iriya nama nzobavuga mu mazina hano kubera ko inama muri mu gukora tiriho twarabimenye yuko mwamugambanira ubwoko inama zanyu izo mwirwamwo nizo yakutumba yirwamwo nizo bitakwira yirwamwo na ba makanaki birwamwo kandi mwagiye amatambi ariko iherezo ni urupfu. Oya jewe okay urakoze cyane journaliste ditala jewe sinobona umwanya wo kuvuga no kubatinda akagara kubera kuko iyo wasobanukiye cyangwa ukamenya ko umuntu nta kimurimo ari tono vide ico gikintu ukora niki aruzuvugana n'amasiga zawe oya zobasa umwotsi w'umukara burya ngo ndawuba watowe ndawuba wemejwe ariko bagicano nabo nikaho bazabaje kuzimu nono nabafumu numiwe ubwo nakomeje nyine dukora research methodology twibanze kuri byinshi izo bita time scope na geography scope tugera no ku ma hypothesis ngayo nguko noneho ngo hazamuka uriya mwotsi w'umweru ico gihe ngo haba hatowe umupapa ubu twatuvugana papa akaba yabonetse ubu nyine akaba komoka muri Amerika akaba yitwa ngo ni yitwa Robert Francis Robert Franco tuyavuge mu Francis ko baba Francis no ni kabazalendo avuze ko muzalendo azapfa kandi yapfuye bakaba mu ryazina ry'undi muntu Gashumba yapfuye umukurikiye ni Gashumba ntazapfa niko bazabamera bagice ni ngoko yakutumba yapfuye kera cyane ariko yakutumba ntaza iyo zina ntidarishira voilà nabo ni kuko n'uwarupfuye n'ubundi yitwaga Pape Francis uyu nguyo batandukanye no kwizina ritangira yitwa ngo Robert cyangwa se Robert Francis terme qui convient mon frère kungira imbaraga z'umurando razuzi je nize karateka nize tsokotogeri wigize guparashite noneho nkabakubita ico bitaka kato wadeni mu bwonko kabana kabushega ugasambura cerveau mémoire de tête abanko yipushira ukayisambura no yicura gucyaga ndi abantu niko kufreshinga ubwonko ya nibyo nikure okay Reka twongere tubaye ikaze mwese bakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye hose mudukurikira reka kandi tubasuhuze tubirizaho abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye abari burasirazuba iburengerazuba ndetse n'amajyepfo n'amajyaruguru mwese tubaye ikaze muri uyu mwanya w'iki kiganiro dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV kandi muri abagaciro kuri twebwe muri abafatanya bikorwa beza bacu tugusaba nawe utarayikora kugira ngo uyikore dukomeze tubane nawe muri byose kuri uno munsi rero ntituri kumwe na Rugenza wenyine turi kumwe n'undi mutumirwa mwabibonye nkuko twabibemereye kubazanira abantu batandukanye kugira dukomeze tuganire ndetse namwe bakunzi bacu tubaha ikaze muri uwo mwanya wa komanteri kugira mugaragaze ibitekerezo byanyu n'inyunganizi zanyu mu byiza tubagenera cyangwa se tubagezaho reka tubiyegereze n'ubundi dukomeza tuganira. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment uruta kwisa umushitsi ndiruba arurwawe cyane Rugenza reka n'ubundi twiyegereze umuvandimwe atangira twibwira cyangwa se ibwira abakunzi bacu dukomeza tuganira n'ubundi. Murakoze cyane reka mbashimire cyane kuba mwatugiriye icyizere mukabona ko ari ngombwa ko tuza hano gutanga ibitekerezo yego cyangwa se gusangiza abandi ibitekerezo nawe ibitekerezo byo turabihorana kandi turabifite. Hanyuma rero ku mazina kubatanzi hano kuri Joshua Entertainment ndetse no kuri Rugenza TV
nitwa Zawadi Byishimo Musenyeri, nijyo cyane cyane banzi ku nyamakuru. Akandi kazina nitwa journaliste de talent, umunyamakuru w'umwuga w'impano. Murakoze cyane. Journaliste de talent. Akagabo kazagahimba kandi kataranze ngayo nguko. Journaliste de talent. Reka twita dutangira twiganirira n'ubundi bakunzi bacu. Journaliste de talent, wamenye ryari ko ufite iyo mpano? Wayiyumvishemo ryari? Urusake ngo bayibwiye gute? Jewe hari ikintu bita muri psychologie poussée interne. Ibintu bita poussée interne ni ikintu kiba kiri muri wowe kikubujije amahoro, gihora inkomanga, kikomanga ku mutima. Ariko inkomanga ningaho nayivukanye irakomanga kugeza 2012 nibwo namenye ko mfite inkomanga mu mutima. Hari inyoni twitaga ruguru ngo nkomanga, umuntu uresha kuko ikame kubita igiti ikagipfumura, ikame yimba umwobo ikagira icyari mu giti. Yazaga ivyimvamo kandi ukurebira muzindi nyoni ariko ukamusanga iyo aba izindi nyoni zikagenda gufata utwatsi zikubaka ibyari ku biti, ariko iyo ikamikomanga igiti cy'umunani cy'umusuruti ikagikomanga kikavamo icyari. Ni ukuvuga ngo rero nanje nabyiyumvisemo kuva nkiri muto, ariko biza kugaragara cyangwa se gusohora 2012 nibwo namenye ko ndi journaliste de talent. Ubimenya gute? Numvise iyo ngomanga, nagendaga mu muhanda ngasanga ko ndivugisha, kandi ko ndavuga amakuru. Wabyumvise? Wivugisha ngo kurimo ibintu bibiri, arusha kwivugisha wenda kuna stress, ya hari uwo kwivugisha afite stress, wenda kubera ibintu byinshi mu mutwe. Oya, akaba n'uwivugisha kubera kuko nyine wenda wa mungana ufite iyo ngomanga muri ngomanga ariko muri Cambodia. Nukuri kw'Imana kuva nava Los Angeles. Nukuri kw'Imana. Nukuvuga ngo jewe ntiyari ngomanga ya stress, yari ngomanga yitangazamakuru, journalism. Kubera ko najaga kwisanga ngasanga ko ndavuga amakuru ngakora ico bita kureproduire ibyo BBC yavuze, ibyo gabuza miryango yavuze, kandi byose nkamamyibuka amakuru yose ya BBC ko bayavuze kayasubiramo. Ibyo bintu nzabyumva ku bavuga butumwa bamwe bavugaga ati we yahereye mu nzu wenyine akabwiriza nk'intebe kandi akavuga ijambo ryose nyine bitewe kandi bakabwiriza amasahani kandi abafata ibikombe. Hari umugabo wigeze kuvuga akamamena oya reka ngutera ibikombe byari bimwe by'iwacu za plastic, ibyo byabaga za mirongo reka mirongo. Hari ibindi byabaga iwacu ngo ni bya simuyugu, ariko muzanga kirakomeye ukamusanga n'ishuku, ariko givzi nangaha nutu glass uvuga koza gutya akataraka ndetse mareba nabi kakaba kabashwanye gura uko nukuri kakabakata. Ya nukuvuga ngo rero hari umugabo umwe yagiye kubwiriza, baramutoye ngo azabwirize ku cyumweru. None hari umugabo nyine usa nkaho atabizobereyemo cyane, aja mu murima w'ibigori yamasatura umurima gutyo muri imagination, ngo aha ni mu bagore, ngo aha ni mu bagabo, aha ni mu basore. Uko gakarakora practice yuko ndazobwiriza ku cyumweru, akamavuga ngo abagore dutange haleluya, mu bagabo dutange haleluya, ahabwiriza ibigori. Urumva? Nukubera ko bari bamubwiye ngo azabwirize, ariko twebwe siko bimeze. Twebwe ni ngomanga, si ibyo gutegurwa, si ibyo kugira ni ngomanga. Voilà le terme, ni ngomanga. C'est une poussée interne. Voilà le terme qui compte. Tubaye vraiment tellement comptable. Twishimiye cyane rero Zawadi. Asante cyane. Urakoze cyane kandi watwitabye. Turabizi yuko n'ubundi urihuta. Kino kiganiro ntikiri bube kirekire bitewe n'umwanya, ariko n'ubundi uzagaruka nkuko bitubwiye. Reka rero tuganiriza n'ubundi abakunzi bacu barabizi ko muri kino gihe tuvuga cyane ibyo mu karere kiwacu ari ka DRC.
impande zose za DRC tukazamuka tukagera mu misozi tukagaruka ino muri Noro hose igihugu cyose kuko nubundi Wiringoma niyo warayivuze ngo nta gusubira inyuma ko nukuri kuzageza yesaje journaliste d'Itara rero reka tukwakire utubwira mu ncamake uko uri kubona zino ntambara ukundi wacu uri kubibona gute uri kubona icizere kiri kukuganisha hehe kwa mahoro arambye iyo muri karere k'imisozi miremire cyane cyane. Murakoze cyane. Umajije ikibazo cyiza kibijanye nuko mbona intambara ziri kubera iwacu muri Kongo duhereye Nord Kivu na Sud Kivu. Reka mvuge ko ariko karere kibasiwe n'intambara kandi intambara zisa n'igizigihe. Mu byukuri kuri icyo kibazo warumbajije ikizere cy'amahoro amahoro ari muri twe. Amahoro arambye ari muri twe. Untegere amahoro arambye ari muri twe kubera ko nta wundi muntu duteze muri Kongo uzotugirira impuhwe akajyama agatekereza ngo abanyamurenge bagomba kubaho neza. Ntawe sigisegete sibitakwira abo ni abajenesi kurumva sabazalenda abo ni abanzi b'ubwoko. Rero tumaze gutekereza no gutahura ibihe turimo cyane cyane ndashimira Imana kubera ko twabitahuye tukabimenya. Urumva iyo tuja kubimenya kera kose ubundi intambara zahoze zibahara muri karere ariko zikaza zisa n'izifite zitwikiriwe ariko muri no myaka vuba nibwo zasobanutse. Ariko ni byiza kubera ko bazaca umugani ngo iyo umuzi ubonetse ontubuka icise to kwica isuka. Rero kuba ya iribuye voilà iyo mu gihe twamaze kubitahura rero tukatahura irantambara kwimeze ukwiteye naho igana nabigamije ni byiza kubera ko nsubiza ikibazo cyawe bwana Joshua Entertainment amahoro warumbajije amahoro ari muri twe twenyine. Amahoro arambye ari muri twe apari y'abandi bantu batari twebwe tabariho nta mahoro. Urakoze cyane bishatse kuvuga yuko gahunda ari ukwirwanaho iyo uvuze ati amahoro ari muri twe nta kindi nukwirwanaho gusa. Nahita nkomeza n'ubundi nkubaza ndetse n'umuvandimwe Rora n'umushitsi nawe oya humura journaliste d'Itara ngayo muko komeza kumva bari umunyamakuru ndaje turafigura turaperekana kuko ndakwigaho tutapelekana konda kwigaho kugira ngo utaza ku nanje je suis ici pour vous mumbaze icyo mushaka santé à l'aise mumbaze icyo mushaka. Urakoze cyane twabwiye ko iki kiganiro kitari bo kirekire cyane ariko hari ikindi kabisa turi kubategurira cy'umwanya muremure. Nahita rero nkomeza n'ubundi nkubaza waruvuze ko amahoro ari muri twebwe byumvikane yuko gahunda ari twebwe ari ukwirwanaho kugira ngo amahoro n'ubundi tuyaharanire. Bamwe n'ubundi muri twebwe bamwe mu bahigwa preto mu bashakishwa no kubana mututsi n'umunyamurenge n'umunyamasisi mututsi muri rusange. Hariho rero bamwe muri twebwe amaraso yacu batumva iyo gahunda yo kwirwanaho. Amahoro yabo ari hehe? Ariko ndabumenye n'ukuri ico kibazo nari narambiye nuko kimbaza ngwino nyegere hano ahubwo mureke mbasabe muzonshakire umuntu tumva kwigwanaho mu kiganiro gitaha dufite umwanya urambuye kubera ko dufite umwanya mugufi tuzobane hano tuzabane nawe niko ntekereza. Okay, ni c'est une demande n'ubusabe ntitubyanze ariko ndureba bano bacu butugara ni nka kujya kw'abarozi. Abarozi umurozi buriya ntaza yemera ko aroga kandi ari umurozi ndiyo nakwemerera rwose n'umwuga mbese
bakora ubona batari proud Yes. ariko bakawukora mu buryo bwo gucengera nuwa ngo ababutugara bahaba badahaba kuvuga ngo yamajari yango yerure ngo avuge ngo we nakagara ahubwo ibikorwa nibyo agaragaza kurusha uko abivuga none kumuhamagara ngo ubunyine kumubwira ati urakagaraga ngwino ntikabaho tuza tukavuga gusa ariko ntikabaho abantu bose b'amatambi kujya n'abantu nabo ubwabo baba batisobanutse ntibaba bisobanukiwe none kuvuga ngo umuhamagara aze kuri kamera ngo habaho deba biri kure nk'ukwezi none icyo no gufashaho icyo tuzadukora gusa no gufata induza gusa twakubita inkonje gusa zimwe za arukundu baza kuja kakana kigize nabi ukakicisha nabo nukuza tuba wakagara mwagiye amatambi wanga guta ubwoko bwawe noneho bano bantu ni virus ninga kujya kwa covid yateye hano muri Kenya kurumva ira ni corona wabonye cyage cya corona ku bintu byari bimeze bara nabo niko mbafata ni corona ariko barazwi turuzi corona ikiza yisha abantu benshi bataramenya icyo arico ariko imaze kumenyekana hage haza imiti ya prevention yo gukinga cyangwa se kuzirinda corona no ariko yari maguye abazungu cyane iriya batarabimenya iraba elimina yabakore deliverance kandi bari bayikoreye ngo bagabanye ngo abanyafrika bereze make birangira bari bo ngurucira mukaso rugatwara nyoko niko bakabavuga uko nukuri nukuvuga ngo icyo narishatse kuvuga niki bano bantu nubwo ari virus turabazi turuzi ko hano iwanyu muri hano utugara ndatuzi umva nkubwire ariko ndahumiwe turabazi rero icyo uzokora wewe kugira ngo tuzabane mu kiganiro hano uzo muemvite kumutumirwa ntukamubwire ko urakagara ugenda umwegera umubembereze ariko tuzi ko ari virus yamunze titwakorana n'abadahari kubera kuko tunabahamagaye erega no kubavuga ntibyari na ngombwa kubera kuko umuntu wese ikifukiza kiba icyanyu mugaseka mu bandi ariko nta mwanya twobona guhamagara kagara kubera kuko uzuhamagara umuntu uri influenced kuri population cyangwa ku bwoko se cyangwa muri societe afite icyo yomarira abantu ariko nukuvuga ngo umuntu wese wawugenda amatambi ku bwoko sinjakaza ko ari cyo twomuhamagara ngo abwira abantu amatambi yiwe tuzobabwiza ukuri twatubabwira niba bazaba bagira amatambi bazabumva ibi kibazo cyabo nabagome bagize kugenda amatambi gutyo ikindi ndibakosorwa ikindi nababonyeho nibabanga mwabo koko nagatsemba boko wari wabona umuntu arari sinaraye nkubwiye abasore babiri bari inyuma ya Gashumba general mungu w'abantu zaba wabasinga nundi w'abantu zabahiga inyuma ya Gashumba wamazinga zashize z'abanyamurenge warangiza ariko cyakora abantu ndibagira confidence njewe na Joshua Entertainment kandi nawe ndabizi nurundi ruzuruko rudukurikiye hirya no ubu ari umuntu wo gukorompa kugeza wumva ko oje inyuma y'umubembe cyangwa umupfure kuko abantu nta na confidence uretse no confidence abo bantu ntibakigira ico bita ubumuntu ntabwo umuntu iyo ni inyamaswa tibagira ico bita conscience bashoreze kuko bene abo ngabo ivyo n'ivyabi nibagaruke niba batagarutse bazobashoreze ndi kuko ntituzobabara mu ndwari noneho ko ndabegwa noneho inyamaswa twabashira muri za mamifere twabashira muri za insectivore umwana w'umututsi n'umuhutu yitwa ngo ni umuhutsi afite hutu natsi umututsi none umuzalendo umwana w'umunyamurenge n'umuzalendo ni mundo aba bacu ba mundo umva hano umva basha nuko turabagaye nuko nyine Imana nkicongera nk'akanyoni ngo nama ngenda gucya njoke gucya cyangwa nka drone aya wiyivuga no ikanyururutsa gusa narangiza ukungira imbaraga z'umuranduro wazuzi je nize karateka nize sokotogeri wigize guparashita
noneho nkabakubita icyo bita kakato wadeni mu bwonko kabana kabushega ugasambura servo memoire de tete abantu yipushira ukayisambura noneho yicura gutya gati ndi abantu niko kuyifreshinga ubwonko ya nibyo nukure okay yari yambajije ikibazo reka dusubire hano revenu hano muto niko baza bavuga windi terme banavuga ngo revenu hano fief cyangwa se ngo revenu kazake voilà le terme melas mayonnaise noneho yari yambajije ngo siherezo ry'aba bantu niri amahoro yabo tayo amahoro y'umunyabyaha amahoro abe na bibiliya iravuga ngo amahoro y'umunyabyaha ntayo tayabaho iherezo iherezo nukurimbuka mureke mbabwira ikindi kintu breaking news hani wanyu njewe buriya nize ikintu bita intelligence warubizi Joshua nize intelligence hano si Kayole urana hano Manyanja hari Harambe estate habereye inama z'abantu bakagara inshuro zibiri trust me ndabiyana mwebwe abazalendo n'abagabo bagera kuri 7 ubutaha ni musura gukora iriya nama nzobavuga mu mazina hano kubera ko inama muri mu gukora tiriho twarabimenye yuko mwamugambanira ubwoko inama zanyu izo mwirwamwo nizo yakutumba yirwamwo nizo bitakwira yirwamwo na ba makanaki birwamwo kandi mwagiye amatambi ariko iherezo ni urupfu oya jewe okay urakoze cyane journaliste d'Itala jewe sinobona umwanya wo kuvuga no kubatinda akagara kubera kuko iyo wasobanukiye cyangwa ukamenya ko umuntu nta kimurimo ari tono vide ico gikintu ukora niki aruzuvugana n'amasika zawe oya zobasa zokunda tureba iby'abagabo ibyubaka igihugu nibyo turaririye zo gukunda igihugu patriotisme na fraternité na l'unité na ethical values za kinyamurenge ko tukigisha n'urubyiruko ruto rwaruzuka tubabwira kuco bitanuza ico bita new generation tubabwira wagomba kuba rooted in culture abanyamulenge imizi yacu kwigomba gushingira kundanga gaciro na kirazira za kinyamulenge nyuma yaho ngaho abandi b'amatanga waende watachoka ariko twebwe umugambi turiho ni umugambi wo kwirwanaho sasa dede ni umugambi wo gukundisha abantu igihugu turwa ni umugambi wo kubwira abatuye isi bose aho bari mahanga hatandukanye gukunda igihugu cyabo kuko amahanga arahanda ntaheza nkiwa President wa Burundi yaravuze ngo impunzi ngo imeze ngo irarushwa agaciro ngo nihene mu gihugu uko nukuri oui la verezo uko habe n'imfuzi imwe twadufata turi mahanga naho turi hose akenshi nda justice akenshi nuko turi impunzi abakivugira ziterwa n'Imana ziterwa akenshi no gufatwa nabi hari ico bita mu Cyongereza premature death ni impfu ziri premature kurumva ziri precoce mu Gifaransa izinshi tuzibona kubera ko tudafite igihugu tudafite gakondo urakoze cyane rero uvuze ku kintu cyo gukunda igihugu ariko abo batumva n'ubundi gahunda yo kwirwanaho bavuga ko aribo bakunda igihugu kubera ko babona yuko kwirwana hari ukurwanya leta kandi leta ni igihugu wabivuga hiki njyewe reka nembivugeho ngo abavuga ko kugwanya leta ngo kwigwana ari ukugwanya leta muri Kongo nta leta tugira icyo tugira leta tuzi nitwirwaneho na M23 FC iyo niyo leta yacu ibindi nukurondogora ibindi ni esprit y'ikimayimayi esprit idéologie y'ikizalendo uvuga gutyo ni umuntu ufite groupe sange muntegere please ni umuntu ufite groupe sange y'ikizalendo groupe sange yiwe groupe sange sinzi ko mu kinyamurenge babyita groupe sange ye mbese ni kuruhurirane rw'amaraso yego uvangitiranye uvuga gutyo ni umuntu ufite groupe sange
yanditseho bitakwira, yanditseho makanaki, yanditseho gashumba, yanditseho gisegeti, nyamusaraba, yanditseho kiyani cyangwa ba Sebakia, yanditseho ba kiyani na bagalasi n'abakanyamukwengo. Umuntu uvuga gutyo n'umufite groupe sanga yanditseho kanyamukwengo. Ese gice kanyamukwengo kuri iwe yagenze. Okay, nkubaze ese koko nawe yagiye mu Kizarendo? Sindamenya amakuru ya David kandi n'umupeti nazaga nogosha ariko ashaje atanashatse ya deja uriya ni kubwana mali niko na. Okay, en fait yari kintu ngewe mvuga bwana munyamakuru journaliste d'État. Yego. Umuntu utinyuka akavuga ubwoko bwe nabi. Uwo muntu ari jambo iwacu yaratubajije ngo ese abangaba bita ko aribo bakunze igihugu ngo kubera kuko M23 natwe Rwanda babagwanya leta. Ubundi umuvyeyi mubi, reka nsobanure ko leta ari umuvyeyi mubi. Waruzi ko umuvyeyi gito iyo ari kwitwara nabi ku bana be, ikintu cyambere abana azerukanga akabaturutira agakubita akabacagaguramo, babana bazabageraho bahagarara bakavuga bakarevandika no bakabwira nyina ati papa aratugoye kandi ntitukomeza iri kubitwarira turambi no reka twire forte bagashora intambara kuri kandi y'abana bagurutse uzanga byakunda bagomba gutsinda se kuko bamaze kumenya kote positive na negative zase. Rero nakwita kwa abana ari M23 natwe Rwandaho ko bararwanya umuvyeyi wabo ari we leta mbise cyangwa leta ya gisegiti Kinshasa. Impamvu kubaba yigwanya ngahe mbwira leta wari wabonaho leta mwumve sirutungatwe ababacu abanyamurenge wenda arika ari bompera. Ubu nyine abanyamurenge bose yabari naba babavugira naba butugara. Uzi ko Kinshasa atoja mu kabari ngo yicare ngo nawe abe yo mirasoda kuko bo mushoreza bo mwibrosesha ukambira ngo yo ni leta ko barayivugira irabakunze se kuko buriya umunyamurenge wese n'inzirondo muri kiriya gihugu, umututsi wese muri kiriya gihugu yaba ari muri noro yaba ari muri side yaba ari umututsi yaba ari umunyamasisi yaba ari umunyamurenge wese agize gute nta jambo afite hari bivuga ngo leta mbi ya Kinshasa ndaho tuyigwanya aba bayivugira. Ureba abantu barimo kwica umuntu mu gitondo leta yayirebera umuntu agatemagurwa karya ari muri leta bakamizo barabibonye bamare mu grand frère ndabegwa bakabongo nabandi uko abona isi yose yayire ngo bagatwika bakarya bakaba umbwira ngo iyo ni leta ngo uhagararaho ngo urayivugira sur base de quoi kukiye ciza. Niba mutagira amaso ntimubwira amatwi, niba mutagira amatwi ntimubwira ubwonko, niba mutagira ubwonko nta mutima nta mavyibuze. Yewe uwita icishe nyine yiciye se uwitikiye se yishe se wa uwitanyagisha inga zarashize ruko imihana yarashize. Ubu twarangajwe abasaza babicwa na za kwashira ukora abandi abana babicwa na malnutrition muri zinkambi zigesta kubera kurya nabi kubera kubura igihugu. No wewe aho kuvuga ngo ufatikanye n'abandi warangiza ukaja akote ngo kuravugira ngo abandi ngo babashize ari bamwe bashizemo ngo babahaye inyama nibo bamwe bagiye muri za Amerika ngo bagiye ngo gukonvenka abari muri Amerika n'ahandi ibyo bivume birimo za bakingungwa n'abakiyani n'abandi ngo ni bantuza ngo ni bari abajasko inaba izo ni abo ngabo muzo bavumire kugahera je ndanagakanjije ndabavumiye kugahera nyakweri ubavume kubera ko babaye modi baravuma melaniwa kurumva abe na Bibiliya ivuga ngo ukora umurimo w'Imana agononwa kuranumva alaniwe avumwe abo bantu turabavumye kandi Bibiliya ni ikintu cyiza cyane izivuga ngo igihagaritswe hano mu isi no mu ijuru bariya bantu kuba ikintu bakora cyo kugwanya ubwoko tikibaho. Rero bariya bantu baravumwe mu isi no mu ijuru barahambiriwe kuzogeza Yesu aje kugeza basabye imbabazi ni basaba imbabazi
turabahamagara n'ubundi kubera ko nibasaba imbabazi kubera ko tuzababarira ariko niba bakomeje kwinangira bagakomeza kugira iyo esprit y'ikizalendo yo kugwanya ubwoko yo kugwana bigwanaho amaherezo yabo n'urupfu kandi malipo abakongomani no bakaza bavuga ngo tu sape isiba niko abakongomani bavuga hapa aha niho bazobona matokeo cyangwa se mbwira abantu runo rugamba kubari bazi ngo tuzorutsinda avec le succès tidufite gusubira inyuma kubari bategereje ngo wenda ngo AFC twirwane M23 ngo ufite gusubira inyuma iyo ni ndoto ya asubuhi tuzorwana mpaka twirwaneho kugeza tubonye uburenganzira bwacu natwe nk'abakongomani kuko icyo twatugwanira ko turagwanira ukuri kandi buri muntu wese urwanira ukuri byanga byakunda aratsinda umuntu wese urwanira kubaho kwe n'urwanira ukuri iyo ntambara umuntu wese arayitsinda mu by'ukuri rero mu by'ukuri nanje reka mbwire bari abantu nta kindi kintu gusa nimba utayobotse twigwaneho AFC M23 ufite amaherezo mabi kandi finalema iyi ntambara deja twarayitsinze kuko biragaragara twarayitsinze deja rero gusa bano sinobatindaho bano bazalendo reka mbihorere nta mwanya wo kubavugaho kubera ko baza bavuga ngo les éléments moins faibles s'éliminent eux-mêmes bano bantu bari elimine bonyine bikuye mu bandi bariya ni ibimungu ni mungu kujya baturaga ibishimba bagakora nk'imungu bagata bara ni ibimungu murakoze cyane reka muganiriye neza cyane kubw'impamvu z'umwanya rero kaduse n'abagana ku musozo ariko mugira ico mwabwira abasore b'abatutsi bo muri Roro no muri Side mugira ijambo mwababwira cyane ariko abari hanze y'igihugu. Yes. Urakoze cyane ndaza kukaguha reka duhite duha abantu update y'akakanya dusimbukira i Vatican tuze kurangiriza kuri amakuru. Rimwe na rimwe batuzobagira ngo turi updated ibyari tuba dufite actualité wewe udukurikira hirya no hino kumwari byinshi mwarimo mwibaza ku bya Papa Francisco weruka kwitaba Imana naringize ngo tubasangize bimwe mu bya Papa byo gutogwa undi mupapa musha aho byari byitezwe ko kuri uyu munsi hagomba kwerekanwa umupapa musha tubibutse ko rero abatora umupapa nabo bita n'abakardinale nibo bashinzwe gutora umupapa bagendera kuki iyo baje gutora umupapa bagendera ku bintu bibiri bagendera ku mwotsi w'umukara bakagendera no ku mwotsi w'umweru umwotsi iyo system yatangiye mu 1800 nibwo bafashe nibwo bagitekerejeho gishigwa mu bikorwa mu 1903 nibwo bashizeho iyo ngo haje umwotsi w'umukara burya ngo ndawuba watowe ndawuba wemejwe ariko bagicana nabo nikaho bazabaje kuzimu n'abafumu numiwe ubwo nakomeje nyine dukora research methodology twibanze kuri byinshi ibyo bita time scope na geography scope tugera no kuma hypothesis ngayo nguko noneho ngo hazamuka uriya mwotsi w'umweru icyo gihe ngo haba hatowe umupapa ubu twatuvugana papa akaba yabonetse ubu nyine akaba akomoka muri Amerika akaba yitwa ngo yitwa Robert Francis Robert François tuyavuge mu Francis ko babaye ba Francis none ni kabazalendo avuze ko muzalendo azapfa kandi yapfuye bakaba bamuha ryazina ry'undi muntu Gashumba yapfuye umukurikiye ni Gashumba ntazapfa niko bazabamera bagice ni ngoko yakutumba yapfuye kera cyane ariko yakutumba ntazapfa iyo zina ntidarishira voilà nabo ni kuko n'uwarupfuye n'ubundi yitwaga Pape Francis uyu nguyo batandukaniye nuko izina ritangira yitwa ngo Robert cyangwa se Robert Francis terme qui convient mon frère murakoze cyane Rugenza TV ni byiza buriya tugomba kuza dukora research tukamenya ngo
amakuru ari actualité mondiale yego kurumva ni byiza nturuzi ko uwo mwotsi w'umweru n'umukara hari icyo usobanuye kandi hari abatari bawuzi bari bazi n'igihe watangiriye bari bazi gusa ngo iyo apfuye ni ugutora undi ariko haba hariho procedure rero bayumvise hanyuma mwene data hari ikintu yarabajije ngo inama twobagira icyo nobagira ijambo rya mbere muri make mu by'ukuri nubwo turi abanyamakuru turi n'abayobozi nje ndashishikariza abantu gukunda ubwoko yego udakunze ubwoko buri kivume kunda ubwoko nurangiza ubwire participation mu bikorwa byose biganisha ku gutabara ubwoko cyane cyane ndavuga abari hanze y'igihugu abafite ubushobozi uzana mbongo azana ntubona ufite amafaranga bafite turi mu kwezi kwa gatanu uyu munsi ni tariki 8 turi mu gikorwa cyo gutanga umusanzu namwe abanyamakuru mbabwira muzamukora bino ariko ntimukareke gutanga umusanzu wo gutabara ubwoko mu karere dutuyemo muza nibyo mbashishikariza abantu bafite ubushobozi bari mu bihugu bitandukanye mwitabira ibikorwa byo gutabara bene wacu twasize muri gakondo kuko bafite ibibazo byinshi bakeneye ubushobozi abe na Bibiliya zivuga ngo nukisomme fort nous devons supporter les faibles kuruma ni muri Bibiliya sinje c'est pas moi ntabwo ari jo bivuze ni Bibiliya rero nanje sije nka Kristo murinje journaliste ditala ni ukuri kw'Imana gutumiye ubutaha vraiment ça sera de miracle ndabashimiye cyane kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV avozoro de vraiment dukomeje kukwishimira reka tugana ku musozo wa kino kiganiro ku bari badukurikiye hirya no hino twavuze byinshi bitandukanye ariko kandi dushimiye wewe se wari udukurikiye abari kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV uyu mugabo ni mukenera kandi murabitwandikira n'ubundi munsi muri commentaire ndavuga muri message zanyu mutubwira niba mwamukunze ko yazongera kugaruka journaliste ditalase cyangwa nkomanga ngayo nguko nako tukakongeho kuko kadushimishe cyane ubwo abakristo bacu niba gukenera tuzongera tugutumire kandi ko ndabona kera ko baratureba bakwishimiye mu yandi magambo tugana ku musozo waya magambo recommandation kubwo ko bwacu surtout kuri new generation urubyiruko rutoya kuko igihugu cyose iyo gifite urubyiruko kiratsinda nizo mbaraga wewe rubyiruko wewe musore wewe nkumi wewe ugifite utarashesha kangohe ugifite imbaraga zo kuba wakwiruka ndetse ukaba worwana abari hanze abari muri Amerika abari impande zose z'isi abari mu gihugu indani n'ahandi turabasaba gukunda igihugu no kugikundisha amahanga murimo mukavuga karengane kacu kimwe nuko natwe twagurutse haba ari mu misanzu yanyu musengera igihugu ubu ngubu hari cyo bita ngo ni twirwaneho muri education mudufashe twigisha abana babagwana shakase cyangwa abana b'abatabazi wowe ufite ubushobozi wowe uja muri restaurant ukarya amadolari 500 nkaho wavutse wenyine ico kintu mureke kuba ba egoiste musangire nukuvuga ngo gusangira nizo mbaraga nibwo bumwe tuzobabwiza ukuri tugeze rya ninde wabaroza ubundi kwanza umuntu uja muri restaurant akaba yorya amadolari 1000 hari abana babishwa n'inzara Rugenza hari akantu uvuze kama kanyinjiramo gasambura ibintu akantu k'abantu reka mbivuge k'abantu bari hanze bafite ubushobozi aja muri restaurant akajya dolari 200 mu gihe hano hari abana cyangwa se mu kindi gihugu babicwa n'inzara babuze uko biga ishuri abo bantu kandi ishuri nizo mbaraga zimurengezeje mu byukuri nibareke kwica ifaranga nabi gutyo turuzi ikibazo njewe nza mvuga cy'aba bantu bari hanze basa n'abafite les moyens kurusha abandi nuko no ntatabaye ntatanze ifaranga za twirwaneho muri education ariko umunsi ntanafashije n'abandi bene wabo bari hano yasize muri Afrika either muri Kenya u Rwanda cyangwa se mu Burundi cyangwa Uganda ntabafashije ariko iyo yumvishije ngo wagize ibyago kuko ibyago turabigendana ntitubihisha iyo yumvishije ngo wagize ibyago aza guterera 50 cyangwa se $100 wanumvise ariko nibave
ubu ngubu hari ico gikorwa ca twigana muri education muri education muri elimu bafasha abana b'abatabazi bige abana babe instru. Urakoze cyane ku by'ukuri ubutaha umwanya ubaye mutoya kandi twari dukende twavuga bukira bugaca journaliste d'Itala turakwishimiye n'abandi bose bari badukurikiye turabishimiye muzamure ibiganiro mu birangize tubibutsa n'ubundi gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV kuko twabibiyemereye tuzogenda tubazanira abatubirwa batandukanye tugerageza n'ubundi kwimakaza umuco no gukundisha abandi igihugu cacu ndetse n'umuco wacu wa kinyamurenge n'abanyamurenge bose turabakunda cyane kandi namwe nimudukunda muzoza mubigaragarisha kuri message yewe na Pour d'Ivoire uyohereje na mahoro twoyimwa ndavuga soda tuzatabwa abantu ukuyu mwanya twagutegeye waje warurusha waruri mu bintu uyu n'umusanzu kugira ngo uheze abantu ibikurimo n'ibyubaka imitima ikamanura za kicumvi z'abaturage hano tubibutse ko wari ku buhanga bw'ivyuma yari Joshua Entertainment nuri kuri microphone ni Rugenza TV naho mukanya kuyandi makuru gira abantu ngo bye bye ciao ciao alhamsika.